Haki keniat sengi baladap kata naga jingpa tangki roll number lem ki marks. Klaim kerteng hak result bandrung kam staff nurse kabla pen benar da katanat kakot kakya ke sarkar jela lingba ke Meghalaya Medical Services Recruitment Board. Bat kam tam ka jingmi arsen ki jo ki roll number kala pen longi ki samla ki bawan tho examen rung kam ban pen pau ka jing so khia jongki. Nang ni kalami ke jinglet ya kenduk ki samla haringkat ki seng balang ban ya kren bat ke menteri badai kmi ya katanat kakot kakya ke Dr. Maisel Amprin Lingdo hakaba ki samla ki la kenno bagi jingkular jongkete ke menteri kalong da khongpong. Kalami jing keno kadon ke jinglet turmur na kaliang katanat hakaba ki don ki roll number ki bapau arsian bat kumta ke kenhon kala dawa bakatanat kadai ban penmi ya borok ki kerteng nalor ki roll number jong ki baladam ban tho ya kani ke examen. Hendrai markong pong e kete jing dawa haka nyau tarik risau arja apusau lawan mi saka kenhon ki samla ki bala pas e kete examen rungkam nurse ki bala kentu ya ke sarkar ban penkloy ya ke physical verification. Na padang kita ki samla ladan ki bari nujor bahaki por mensua ka jing penrungkam nurse ka slam hadu kata karba menta ka kentipan hapo shita yo ka sarkar kala la ban pen bana ya ka result. Jingmut ini ke jomni ke penjuan saya ko ban saya ba ini nak kalian jing ki papas ba sarkar kan ya marka dia ses kan ya khmat ya nikah recruitment proses nama na thai na baro ini pas ka jing system ka jing record bani la lut or juru mau man menyuruh thoi ini ki bobon ki bay pet ki bay thoi exam dan teaching aktif lah ini ke exam long fair ni de kindia pada ni pet harus nam arca khanyo arca kendai ya ke exam ke la conduct da teachers atau for dan recruit ki staff nurse ki itu por lagi pet ya result ke bagi penmi etek ke kerteng jongki shortlist candidate dia nanta nim jui ki marks tu ni por dan nanta ka question paper nim la ra tu debat ka result ko lagi pen ko mi yang trisnam ni haban up lagi benai lagi senam bala dangi kenal ban pet house nam arajara kuai kadang ka recruitment yang committee berni staff nasi ka kerteng jongki ni ki candidate la shortlist betang itu take ki badai ban ka ku bejingan jo post but pamas la pani tang jong ki ten kim hakiti ki por nim la pan tip mano ba bawan shakmat kini ki nim tip ba kita ki we kali dia par ki ka no max re kala shu ni betang ka max jong kini ki ba qualified dan ni ba select ka post ke nangta la tagi ken ma hawa acara kuai result ka kami hadin sisnam atau por ni thora ko marksheet ni ka result pat kami hadin sisnam tela dengan pet pada kenika ka kompenya kenika exam bangta acara besar ngiri ba ka nakaliang ka board ka kompenya kenika exam kila la kami ke result di studio ka ba nim pat chupat menurut por ba tab te namta ka kenika kinti ka ba yo ba ra kinti jikli jungi shei bat ni la bang cross check boleh ki jubak bagi la thor ka por te nangta ka answer kiru ka por bagi penni itu result ka answer kiru tidak kan por minta but ladangi kuat bangin check kita ki coba begini air nilai check dengan batu ka answer kiru ka lain buat but akan ni kenti bangta ni ru ya ni ka jingdom kita grievance ka ba lada ki candidate ba kinu ni candidate ki bang songhun ya ka marks lejong ni ki ba ban pede kata kemas jadi yang kila ban tho ada kamil sekali jas bat syakabur bat nanta kinsa syakhat ba ban pede kita ki paper rajo tikini ki baro ba ni syam ba ni lap ketika sihan ka menta kalong ba ni ba kamdan ke syam lat ba kani ke jingya kani ke jipnya ke exam pro kata yan ben RT nomor ba kapur ni tho exam kidon kini ki ba jingring dor nani kita videography ni bani hong ye we candidate ba wan tho kini exam na kalian juga ingin ba kejing pas seperti ke exam seperti ke lima kan jingresh tong jadi lima kan jingresh tong kamdon ke rumah bangi syuang di should have to lalu dan ke pasal dan nomor ni semua tu iba kapus kadang sispa ada besar ini dapat kita untuk exam kelakoi syaka salah jatan dia jatuna ten bat kejing keliru nimong masuk mereka nila ngomong kejing keliru ke bahasa kaput ke bat
paling kita nomor bangiri di marks ke skor ke kandidat ke bayo syakmat yang di peratusan undan way bayo kendai potion ini sutru pada jingele ke wajur kan nomor ba post ke duna ka orang tro ya bon te ngasoba ka reka jingresh to di bangin yo ke ni kam te ngasoba na kalian tuni ni ngen pe pa reka tahi bat ni issue kwa ban request ya ka government ba ka board di agensi ba kini ay syakmat ke ni kan proses bat bakin kinung penslam show ini kan itu dengan proses nomor kibade hok ikin yo bat kita ini semua kita yo ini kan katu hi kadika part ka DHS meeting di tangki nong ya exam di harabe di bakato matrai ki DHS kala apni ek news ada prepare hai to ila clarify hi ki barokha ki issues and ki doubts ki done regarding the result kila apni hi maki kila clarify maki ini minor part e harabe di bakata ini ke proses ka ek jingun ke bidon handi ka ditang kata hi ka wei dong bangin ka part ki board ki bahlor ki higher authorities ba kinsmong ha balung delay lali postpone ya kata physical verification ko bakila ai posh posni tingil incorporate kata kash posni hindre long hadin jo kata ni kermen bani community be bakani recruitment process kan ya chakma yim di sofia wo yasmo kata for nomor dan kata ka jimi jum tadi ro nomor di bakal ko exam hindre lada di pej to kala ta for to si na kalian ka board kila de ban syai kata bakam dan ni kum kata mereka dia kecil makala atau kecil satu makala nak yang ki kandidat ni kaba mi ketua isu ni ki orang don bon mereka don nak yang kabur nak try pilih ini bagi ada pesan bagi la kabur ro pakadam katakan typing error dan technical error boleh dapat display itu ki result mereka kata akan dan cerita boleh ni kan result Ikadi kasi da bani ko bagi bani marks menu pinju bani marks dari hakane kan tu mentade baru hati candidates ki yo benpet da jogi marks di na lor kata da kidang dan isu kidang slow ba kani ka marks ba ngai yo kim snobun kita akan thok syata da green selti bagi la IJ shine for DHS bagi pet ru ye ko marshi da jom la kaya hab ni yang berkatakan jinda wa jogi ke di what's more transparent than that no bagi la yo pet ka answer sheet da jom la yo pet ka marks da jom kita tahu yang terkait transparansi. Result ki pemilu di kumpulnya ki kimi jadi examination kemudian ki pemilu ki marks so baru ki kandidat dalam tu ki shortlist tanya ki eligible kan tanya ki nak ki highest ada kata dalam ki ada entah kata tu kan dari ki result baru ki pemilu dah kan tu ki marks. Sementara ada don bawa ban shimno ibu so jangan jika sistem jangan joki yang terakhir mana ilu mesra pun dia kata di nomor bagi yo kerja kini result di kini berapa juta sistem pada tahun kata tahun idon kami ni tahu apa long ya kehok dan jom kini kami bawa begini point out yang you dan di justify yang you dan dari kalau kami ingin voice ya terkait dan jom kini kehok aja ni nak apa sih kini dah kehok juta sistem di nak kata belingin support kita pasti kini exam di nak kata long ini dan kami bagi kerpat dan kata physical verification bahkan long delay long postpone dan dari cuma apa tak pun kucing dan kapus kita kita long deserving kini yo. Kon ba iet ngiju shat jing ba man la kasngi hatu ngila ju perkhat ba kabam kabangi bam ka tain em ya kamet jungi mai ngiju ba mi kini kiju kijing ba man la kasngi bali kene kajing keli minta kato ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga Ray man kapor yem ju yo ai kijing bam ki batai kamet ki balong ka daw jong kijing pang anemia pat kijing brie jong ki kma ba kumnu ngan lai na kini kijing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya kijing bam ki bapha hakrukom bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khulong khana yo ya kini kijing pang namar kim yo ya kijing bam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukau ata melu kadut bat ka umpnyang bam Baro kindon ke jingbam ka bantay kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A, bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na ki jingbam badi ha ki dukan ration. Kata kamut ngidan yu kau 45 pabyang bhabat ngi. Mai, uni kau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kon ka fortification jong kau kanum khata ya ka jingmat ba ka jinglong jingman jong kau.
May, karukam banbu yaki ba karukam shed pat kala ban pher. Om dai khon. Om dan jinga pher la da dei hakarukom bu ne rukom shed. Kum ba fi ju shed yu khau ba fi thien. Kum chu ru la shed ya un ne u khau. Okum ta. Te khon. Ka jingbam ba ai ka kwat ka khya. Bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat chungi. Hato dang dan ki jingbam ba kham ba ban ya un ne. Hoit May, fikran ya ka ba dei sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya